nabon chawin malam hin khu chanala kenlim kitwe tuni injong kitep na tha bible ko na nimei ho pathin langam na to na pan anara ho le lengte jite ho chule seiji ho nu te koi chu koi ham anajil ke hitin tun quiz chu anapan ki taw hite question akhat na dorcas min chom ipi ham adi chu tabitha ahi sochate bungko changsom thum lagu jopa chun seijui na me amin dorcas ahi tia tabitha kiti thilpha bole thilpe athaling ta khat au me question ani na dorcas si itawang mi ham abonin adi e sochate bungko changsom thum lagu dorcas ahi tia tabitha kiti thilpha bole thilpe a thaling ta khat au me question thumna dorcas chu iti thi aham adi chu amanu anan athi e sochate bungko changsom thumla segi hichlai hin amanu anan athitai question number lina mi hon dorcas thi a chu ipi a bol vem adi chu asilun indian chungnunga alup sa uve solchate bungko changsom thumle sagi mi hon asil zo phat vin indian chungnunga alup sa uve question nga na seiju hon dorcas athi a chu koi ka ko sa uham adi chu peter ahi solchate bungko changsom thumle gate lidya hi zopa kom cha hi je in seiju hon peter zopa o ma het phat vin mini asolun lungse nin kinom sot lo helin kahingwa hungjing in tin agangi esa uve question gupna peter dorcas longchunga tawle ept hitam adi chu amanun amit aha sa in athodo tai solcha te bungko changsom li ahin pitalin ama ho chu abon chawin polama ano do in abo khomin atawin chu in alonglam angan akihejin tabitha thowin ati chuta in amanu amit te ni aha sa le pital amun athodo tai question sagina pitalin dorcas ahin sa chu koi api hitam adi chu mithing tele meithai ho ahi solcha te bungko changsom li le khat chu in pitalin akhut apin akai dingin mithing tele meithai ho chu akovin amanu chu ahengin ama ho apitai question get na dorcas athi akon pitalet ahin sa aza uwa chu ipithu umtam adi chu mi tampin pakai ata san lo ta ve solcha te bungko changsom lilani athu hi zopa gampum pya ke sotan mi tampin pakai ata san lo ta ve question ko na lydia hi hoilai khopi a kon ham adi chu taithira khopi a ko na hi solcha te bungsom le gup changsom le li kathu sei ru ngaya nu me khat chu amin lydia ahin taithiria khopya hungkon ponsan dubja pang pathin ho khat a hi question somna lydia chu akiveina anato ipi ham adi chu ponsan dubjo hi solcha te bungsom la gup changsom le li taithiria khopya hungkon ponsan dubja apang a hi question som la khatna Paul tu saya kon lidian pakai ata sana chu ipi bol hitam adi chu ain sumi te to bop tai sa chang uve solcha te bungsom la gup changsom la nga ama nu hi ain sumi te to bop tai sa chang tawe question som la ni na lydia in pakai ta santa bia nei ger ule ipi bolovin atm adi chu kaina hunglung win ati solcha te bungsom la gup changsom la nga pakai ta santa bia nei gel ule kaina hung win tin ei zol win ei thunun ta win a hi
question som la thumna Priscilla le Ajipa Aquila chu Paul to hoilaya kimuto masapen uham Adi chu Corinth ahi Hechizovin Paul in Athens dalhan Corinth azon tai question som la lina Ipija Priscilla le Ajipa Aquila in Rome ahin dahla athonham Adi chu Claudius lengpan judate asol do ji ahi solcha te bung som lagit changthum Claudius in juda ho zo se abon cha Roma ko na pod odinga thu api ji a ai nei pi Priscilla to Italy gama ko na hung thung til Pontus gama ping juda mi khat amin Aquila chu amun amani henga chun ache question som lengana Priscilla ji pa chu anato ipi ham Adi chu pon in sem ahi solcha te bung som lege changthum pon in sem ahi che je ovin akivei naw akithakha hi je chun akom lhana apan san na atong khom uve question som lagup na Priscilla le Ajipa Aquila in Corena kona Syria azol hana chu koito kilhon uham Adi chu Paul ahi solcha te bung som lege chang som lege Paul chu nisota so pite to khomin chuin ama ho chuto akilhan Priscilla le Aquila to hlonin Syria lam azon tai question som le sagina Priscilla le Aquila Ephesus a pathe lampi kitchen ta ahil chin hon chu koiham Adi chu Apollos ahi solcha te bung som lege chang som ni le li somni legu juda mi Alexandria ping amin Apollos kiti khat Ephesus kopi ahungin ama hi akipanin ho thu a ki khopna ina ha ka ten thu aseje ahin la Priscilla le Aquila athu sei azal hon phanin apui honin pathin lampi chu kitchen ten ahil chin thone question som lege na Bible phobi hi koiham Adi chu hobung lacha ahi Rome bung som lagup changkhat iso pinu phobi sensre a hobung lachanu hi nehungwa ka hin sei phat ahi question som lakona Priscilla le Ajipa Aquila hi Paul to akinai na ipi ham Adi chu Christa Jisudia ato khompi ahi Rome bung som lagup changthum Christa Jisudia kato khompi Priscilla le Aquila anasalam uvin question som ni na Bible a luisi hi koiham Adi chu Timothy dia api ahi 2 Timothy bung khat changa masanga napi luisi le nanu unit sunga cheng ta sanna kichi ta anasunga cheng chu kagyal do in ahi question som ni lekhat na luisi le unit si akinai na thon ipi ham Adi chu nu le cha ahi ta san kizanta nanga chu kagyal do jinge masanga na pi luisi lungsunga cheng chu nang lungsunga jong achen kaging chai question som ni le ni na Timothy anumin ipiham Adi chu units ahi Rome bung khat changa masanga na pi loisi le nanu unit sunga cheng ta sanakichi ta nasunga cheng chu kagyal do in chu nasunga achen jingding kaging chai question som ni la thumna Timothy anu units hi ipizat mi ham Adi chu judami ahi solcha te bung som lagup changkhat por chu dav kho le Lystras kho ahunge ven Lystras kho achun apa Greek mi ata asan juda numei khat cha amin Timothy kiti seijui khat aume question som ni lelina Samaria numei nun khopi sunga Jisu chu koi hi ta ga seham Adi chu Messiah ahi John bungli changsom ni lako
hungin ka thil bol ka chon zo se ei sei do pi jing mi khat hung velvin hi chi hi Messiah hi khat ding hitam agati question som ni langa na ka thil bol ka chon a chang se ei sei do pe tia nu mei nun a he to sa ja mi hon Jisu chu ipt agial uvem adi chu Jisu ata santa uve John bungli changsom thum leko chuchi khupi sunga samara mi tamta in kathil bol ka chona cheng se ei sei do pe tia numainun a het to sa je chun Jesu ata santa ve tunia kitap na tha Bible le khabu ako na Bible quiz ibol naw hi chan chu a hitan apa na pana achai na chan ge ya hung pang ho zo se pathenin na bon charin phathei na bu chi taw hen